lana ke bafana inyanga yobaba ngisho ekahle kahle kusinyanga yobaba inyanga yani yabantu besilisa ngithi njengoba emncane engaka uzogcina engaka agcina ngangama ngithi so kufanele siqale sinifundise ningaka ukuthi ke indoda ayimhlukumezi umuntu wesifazane indoda ayimshayi umuntu wesifazane ngithi so silwa naleyo nto leyo singamadoda ukuthi fanele sikhuzane sibonisane sikhumbuzane okay siyakhulisana ngithi lokhu ubaba Shabalala aqalile manje ukuthi aqoqe wonke amadoda ngelilanga kusasa kuyoba nguwe othi athi ke ngiqoqa amadoda ngenze lento ubaba Shabalala akayenza sizokwazi ukuthi madoda uzani sikhuzaneni uzani sibonisaneni uzani sikhumbuzaneni ngithi bese sithi ke stop gender based violence indoda ayihlukumezi okay indoda ayihambi ibamba abantu besifazane izinqa ngithi yini leyo sexual harassment ngithi noma wenza sexual harassment wenziwani uyaboshwa ngithi noma uboshwa ikhaya lakini selifile ngoba wena so noma uphuma ejele mawuthi uyabuya emphakathini bathi nawo lo mgulukudu so bambeni lana ekutheni ke niyodlala ibhola la esiya khona siya einganeni ezinye ezinganabazali ezinye zahlukunyezwa ezinye zarishwa ezinye abazali bebalwa behlukumezana ingane zaze zahlukumezeka zathatha ama social worker inhloso ukuthi nginithathe niyele ukuthi ngifuna niyobona ukuthi ke you need to appreciate mangabe usanomzali okuthandayo kukhona abantwana abangalitholi lothando njengoba siya lapha ya eSt Anthony masifika kuyobe khona abangangani nibabingelele nibahagi badinga leyo nto leyo uthando mfana wami yezwa badinga uthando masifika lapha yana ubona abangangawe ufike nje lapha yabo echa yabo sho kuhamba kanjani ngithi yabo umnika uthando ngithi yabo mawufika umnika uthando yabo into kanjalo yabo masifika nje lapha yana senza njalo bafana bomlungu nezwe fika nje lapha yana nangithi mina hayi bingelelanani madoda niyaye nani lapha yana niyabingelela ongangawe echa sho kuhamba kanjani ngithi yabo yini nibanika lento abangayitholi nina eniyitholayo ngithi nina benidlala ibhola izolo nipractice kumnandi bona banaso leso sikhathi kufana nokuthi bavalelekile yabo so kufanele ukuthi nivule ingqondo zenu ukuthi use this opportunity eniyitholayo kubazali benu okay siyabonga singamadoda ke sike sahlangana ke ngoba kuyinyanga yabantu besilisa besihlangana ke sinsizwa singobaba namajongo sabiza amajongo amancane asakhula sithi hayi madoda siyakhulisana siyakhuzana futhi siyakhumbuzana madoda ukuthi singamadoda indoda into enjani indoda ibonakala ngani sabatshela abafana abancane abasakhula sibatshela ngobunsizwa nobudoda sanibonani abafana bomlungu lo umshengu abafana bomlungu uBhurubhuru siyanibingelela South Africa kuyinyanga yobaba sihlangene singobaba sizokhuzana sizobonisana sizokhumbuzana God bless you siyanibingelela South Africa this is umfundisi uMkhwanazi here eMadadeni ngeme no baba umshenga abafana bomlungu sila sizoma nje endabeni yokuthi singamadoda as kuyi men's man ukuthi asikhuzaneni njengamadoda ya asekhona amadoda aqotho ngiyonipha ivesi lapha mayethi uNkulunkulu kuAdam where are you uNkulunkulu usho njalo ukuthi amadoda mayesuka kwiposition yawo uNkulunkulu uyawafuna let us take our position I thank you sanibonani igama uThulano kaShabalala ohlala eMnambithi namhlanje silana eNewcastle sizosupporta uBafo kumkhankaso wakhe ukuthi sifundise abantu besilisa sikwazi futhi nokukhuzana ukuze sikwazi ukuthi siyalane enyangeni yabantu besilisa ngiyabonga kakhulu sanibonani igama nguSihle Mavilakazi sihlangene la eMadadeni
singamadoda ukusupporta ubaba uMshengu nanokuthi sikhuzane singamadoda sikwazi ukukhuza oku-wrong okwenzakalayo sikhuze abahlukumeza abesifazane abahlukumeza izingane ikona sikuzele lokho siyabonga bonani semina bafana bomlungu la Newcastle sithi Men's Month siya driver namabhorbhori siya eSt Anthony sikulento ethi abantu besilisa akibo bonke abenza okubi abavele emphakathini laba benza kahle siyabonga sanibonani igama nguvukani sibonga kaMphunzi umthetho okuzimilela khona la eNewcastle sizothi kuyinyanga yabantu besilisa nje sihamba nanabo abafana bomlungu yabona abafana abadla amakhaya ngadla la okhokho la ngawami sizothi akona wonke amadoda anyukubezayo nathi siyama sithi kulabo benza okubi asibuyeleni nganeno bakwethu asehliseni sifunde ukuba nesandla esimnene sibamba ngokutofozela singabi nodliku wonke abantu besifazane siyabonga We'd like to welcome you all. Bonke nabobaba siyabingelela egameni lenkosi. Ngithathe le thuba ngoba udirector wala ekhaya siphambane nayo saphuthuma emngcwabeni. I will welcome everyone according to, but we cannot start our program without prayer, without singing. Angithi niyacula nini? Ya kuyinyanga yobaba Men's Month sizothi singobaba siyakhuzana siyakhumbuzana siyabonisana senzani siyakhuzana siyakhumbuzana siyabonisana singobaba okay sizocela ke umfundisi ubaba uNcube asithintele uyacula ke ndoni imboni TV uyacula ke kakhulu uzosithintela nje ingoma ibencinga nayi iyo ezosivulela nje ngomthandazo sacela usithintele masibonge siyabonga kakhulu ubaba uNcube usiculela ingoma ngithi ngithe sombone TV ngelilanga then siyabonga nomfundisi uzophela endaweni uvele wathandazwa akhalapha yawusawuphuza manje ya siyabonga kakhulu I would like to introduce our guest no actually not guest abobaba nje abakhona noma abanye bengekho kodwa bafikile ngomsebenzi
Siphelele. Ozamphela. Ipeli mashaka. Siphelele. Siyabonga.